nyame dumano o nyame solo ya yentifu o nyame banwa okokrokono opini ne tibiemu ono no kasa madinyina yedimponi oposam solo ya amino minwa adam nana oni ahye woma isu ahye memeyi yakwa na wo say ye shebi Yesu empaba na sonya medowa no so ye sonya medowa no so ye sonya medowa no so ye na sonya medowa no so ye sonya medowa Me did Diana Hamilton, Utie, my brother Willy Ashley, Ewo DL 106.9, Anidaso Wɔhɔ Obia. Keep listening, don't change that time.
you are ready, yo. In your come out for, in your GD for your weather. Some to me and me fine. Your time for baby, I may see my penis. Get the be a joke. As you joke one power, let the man Jehovah. It's a no him at the gym myself. You are the mamida. Udima fudima se mamio. Mamini kuni. Nafu pese o se mi kwa. Na o se mi di. Efrasa sisu. Udinti semina wa wambo mwa. Minstro. Minstro. Diana Hamilton, Utie, my brother Willy DL 106.9, Anidaso Wɔhɔ Obia. Keep listening, don't change that time. Anidaso Wɔhɔ Obia mpa. Sabu shacha bobo se nunso pepepe na boy. Me mochi mo akwa. Enanso ye hia bio. Na Awurade yi ne ho edi kyerɛ Solomon anojo daimu. Ewo Gideon na Onyankopɔn kan se. Sra me ma. Sra me nia me ma wo. Sra me nia me ma wo. Asemu ya bedo. Tie. Ose na Awurade yi ne ho edi kyerɛ Solomon anojo daimu wo Gideon. Na Onyankopɔn kan se. Sra me nia me ma wo. Na Solomon say, "Wona wo ye wa koa, Major David, adoy kese." Asema na me de wo. Wona wo ye wa koa David. Everade ni wo ya ma ebinemo, wo ya ma Sarah, wo ya ma Isaac. Ya wo ya ma ni bia sabri. Edu yen so esra so ya ma ye. Ya bo ani mana no penso bi o. Anu jo da sum nyina ye kodai. Dodo na de na de srade won ade srade to wadim. Ewrade wo ye mabinam edikan fodeda. Mi je di se ne wo pe na wo ye. Na bere se fatam no be ya mana aye fe. Nti na no pay. Ewrade ye de asedama o. Ye dim se ne tibi ase ye nsan so ye nso mpo a. Ne tibi ye nso ye nsa be kan yende. Ana pe me mo chi mo akwa ba. Edi ba dia 106.9 FM so. If you say because said don't crumble about meeting the Willy actually seal. Maakora me mo akwa ba achi e ma wachi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. We've sung the whole night through. Good morning. Good morning to you. We've sung a tag or two. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When we all began to sing, the stars were shining bright. But now the milkman's on his way. It's too late to say good night. So good morning, sunbeams will soon shine through. Good morning to you, Good morning, we say good morning to you. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com, on Facebook, DLFM 106.9, on Twitter, DLFM 106.9, on YouTube, DLFM 106.9. Give us speaker
capsules. Give it to me, baby. Givers core capsules as well. And man, memena koko yadie. Sisi yadie, amamanya yem timotete womono. Yedrono no, manumbi, amama deme hon. Givers core capsules. Mrs. Moye D. Givers core capsules. I give it to you, baby. You give it to me. Oh, yeah. Hey. Givers, you know. Amen. Nijia bebusiemu papa. Na bemaka Givers P capsules. Any Givers core capsules boom dia. Na any jemi ahwodeno. Wabrudo. Givers P capsules. And men what do you feel what you do kronkwan efa. Givers core capsules. A pay for a batter one more menu for one kwada when you feel doing no kahun. And what draws to be a motophone call Givers Herbal Center, Teshi Mobile, and Teshi Adriami. Phone numbers 0543 222 470 and 050 68 FD Ashusha Sa Ejedi Enka Toimu Adjatu. It was raining, and Jane Fraser was 5 minutes late for the school run. Now she is the late Mrs. Jane Fraser. Over half of all driving fatalities occur on rural roads. Think. Slow down. Malaria etumi pao. Ahasuna permission mixer. Echiri tumi no. Permission mixer. Eye malaria duro. Anu nam. Me pede source no. Anu nam. Wo de wo share care for Sulandia. Bisa no. Oh okay. Me ni me wife nyina ye boho. Ye yare. Wo bi antumi ni di. Ye koye malaria test na malaria mo wan bi wom. Bro kwadwo. Pepe ma me why? Obepe bia ma. Na care for sunso ach say ye permission mixer no. Ene ye kopa bie. Shim. Eni nansa malaria no atutu afiri emu. Enu achi ya brefo no na atwe asunya malaria okono permission mixture na ko afei ana bro yebenye bi wo hiato pharmacies herbal and over the counter medicine shops Kumase Dodo Adeni Pharma Accra nso Shagisco Pharmacy Okaishi 0555 388 046 malaria drop permission mixture apemfo abato oma manufo no kwada wo ni mfiedu mienu na nka ho FDA agi edwedi nkrato yatum. If you're going to drink plenty so you can't find your car. Don't drink and drive. It was raining, and Jane Fraser was 5 minutes late for the school run. Now she is the late Mrs. Jane Fraser. Over half of all driving fatalities occur on rural roads. Think. Slow down. DLFM, a wana yeponyum papa. I put some questions, a wana meeting. DLFM 106.9. Yadikasade, and Yumpa, a Bama Wafili. The Pantama Cotier DL may say me right. I am pa, and you're singing Timu. DLFM, I wanna meet you where we are. DLFM, DL 106.9. If we are singing out, Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com. Maakora, umreni. Maakora, watrasiye. Eyenumbanku Maakora. We are free. I put something precious somewhere. Watrasiye. Obamaya ni Maakora. We are free. Yes, I'm so fun. Ha! Okukudufu bama. Okana sana tiara. Egumi kurani na kuyabemno. Eyim kuyadi. We are buwe. Something precious, somewhere. Obamaya ni Maakora. We are free. Yes, I'm so fun. Ha! Okukudufu bama. Okana sana tiara. Egumi kurani na kuyabemno. Eyim kuyadi. We are buwe. Maakora on DLFM 106.9. Willy actually young cock. It's official. DLFM 106.9.
It's official. DLFM 106.9. It's Friday!
I'm going to bring Neduso. 19 minutes after 7. Still on DL106.9 FM. Home of legends, home of great music. We're here once again to serve you better. It's another lovely Friday morning. We're taking you around the world with a little bit more in style, yeah? Okay, I'm going to bring Neduso. I'm going to bring Mawano Pay. But I wouldn't be a episode to Kwang. Ebi a young kasa. And what is a beer? Onya brochiri ba bi obeko akọkọpa adwuma ye enya adwuma nkonso na mom suku kọ ene so ede odasani kọ edi mu ye wabrabom de bia meka ma se mi se free we ne boya den enso de ati bi odasani to meto enti se kwan wadwo ne se obesua bribia me pa chawo enya wo abomfia wai na Anidaso betumi abade amao isa Anidaso o mo bibiara ye nyi otwenyi adowa obi biara Anidaso ho ma ho na mo ni nyina ne ho ade abaye sorry obe sorry waka na wagina wonam so say you ampa but me say me bu say me ne atibia no esa me sumi tumi tukwan bi ne atibia esa me sumi tumi sua de bi oye ma bi ni ma kai say won so won sabe so why Trinity a limited company was a more sontia no pay sa kwanti opesa ukono e ho biribi biara de fa bedan won fa be hye won sa wo betu won na mon papa de amaw na de ani je be brel what tribe ya nyeye wakwe mbazisi ni bia wokwa na Japan wokwa na pan wokwa na pan asene wonkwa na biribi koso wa abusuam tie me enye onko na onena ne abriwo obi biara wo na so na abusuam na mom ni nyina ne sabe sore waka enna ho wo sore waka ebe nya tibia ni da so be ba ma say ye Canada opesa kwa na say Schengen krobia so Latvia, UK, Brazil, Romania, Dubai, and Schengen Debbie. Louisiana, Mexico, Australia, Serbia, and Schengen. Schengen knows a baby to France, Germany, Italy, Belgium. Those areas, it's a baby episode Cobiano, Trinity of Arc Limited Company. So I crowd over wow. Obet me no ngen kita hudi ebra me de ha matru fure mawi e ya huru abien bo mo de na kire we na fre abusuan na ne ho bia nso no do mo suko na nso beti bi number di kan e 0244 062 389 0244 062 389 and that's a 0205 572076 0205 572076. Bomoding ana sorry wakawati na nso ne abusuafo nyankita hodi na kwantu no obeboa o.
official DLFM 106.9. Six minutes after 7. A person says, Yako Papa lawyer Frank free for her. And then so, and then you want a school for you know, Sabri I crado. Lawyer no pay I crado now, what no pay. Yahu pa, Yamia Dum. A just school for Yakado, I don't pay. Good. Dear Supernabina. I don't go. Yes, if you say, you said it, that's so I said to me, come Bibiara. That's all. To be an abemebuno, yes, shedding crank and shedding. Say Subin also a catching some canon to an Tibiano or Silbeba, yes, or how nature. Yes, and that's all. Right, and that's so hamper. Lion, pay young one, quick one for just 10 minutes. Okay. And Pimpy, you know, Yako Kota. Obinya some police station, no money I did not say. A Kobani Sebi and Nipani Penny Yana. Yet to me, Eti Brofoka Sebi. It's a bench warrant. Bench warrant, and a dangade because that's a bench pa. Obia Miss a bench at Nasu. Kano, Uka Yasia, bench soon and now what Tatana. And necessary bench and Ocha in Ira, any other plastic chairs are replacing. It's bench Ira, your bench, it will be part of bench, no. Ebiana court to an Azebia, Ebambrema, bench, no, a bribe for Nemo Yen, Mr. Bench, Yatanashi, Yajayu. It didn't the bench warrant, Maakora, sure. Mature at you for students, students are ready at Joso. Yeah, Michelle. Joso. Mature, yeah, brother, your big brother, beer and say. That's right, Joso. Nice one. Maakora also mature. Joso, sir. Maakora, you can't be beautiful, bench warrant. Right. I'll say it's warrant. Warrant. And son of bench, it's a bench and a bench warrant. Okay. Oh, sir, at the end of the idea, Mitchell, Mono. It is Obia. You do a court. Okay. Now, I am from Slovenia, do a court. Now, court to number obey. Now, yes, a corner, but I was a court more bear. Definitely, no surety. We work of surety about someone. Yeah, maybe I talk sureties and anything. And also, you know, I know where almost begin how I'm say. Say, be a dancing. A dance for a moment begin how sign in a mount. A dancing and a dance for. I said, I am fan of a dance for. Okay, right. I said, one of you and Temjum, when they begin a genemu. Okay. How I won't be the genemu amount. In Temjinafu. And Temjinafu, thank you very much. Temjinafu. Only a few more sureties. Okay. Now, it caught no shame, but be say, be a brother, be now, as over court. Now, what you know from Oma court? If we are at Metro, a prosecutor, or right to be a say, apply for bench warrant. Okay. For your arrest. Like I say, yes, I have a duty. Incident is that you see a bench warrant and it's a show. Yeah, if you shall just say, what jump to be? Bracot and one ma. One ma, what jump? Okay. And I said, as I said, what are you?
Ada say bia me fan say bia na yare na wo yare eno no enim se wo yensa ka wana se wo ba na ebe hu ade opportunity ama wanti na yeden ama eno ti na basa no a ye de sa akrata na hwehwe okay na hwehwe wo so a ade ba ko wo funny thing na wo mun sa na say serious thing na wo mun say bia me fan say ye de date na ko shebe be fan say by 27th of this month okay ni nya wo che na ubedem sa ko sa date no so ya de wako oh sir oh yes sabi ukushia investigators ni bi wo na sabi o person play wiki na oba make sure say oba chwa tu akusi say na just say otwe aso say ade no say hwehwe no na chi no okay it wono na age to me or say to me kata mama just court na man to me okay say on fan hwehwe na on chill okay and the on kon aso ne nipa e dey say to me kata na yede amano okay and the kon bi so fast dia o be chill no o be yede o be chill what you so a say the time e say do ko to you say the next day tonight share no okay the bench warrant e Obia obi court maraso say do ko jina court na bi a share that say bra court na sa da no so ye no wa ma the bibi na to a I think as I say we be chiri mu chiri court okay and I say office bi a do there be na wa twene mintimi ma ye wo bi o ha na wo lawyer o na be to ase right o lawyer no betimi akogina ho ama okay wa chiri court no say the intia na wa ma court no okay bia na wo yare bia na bibi asi bia emergency bi ntia ma wa ntina nya dan ama court and then the court no betimi ahwe adia check so na me jo okay but say you ready the next I da over back court no so court no be say to it say would it be bia e kire say ambassador now yare okay yeah hospital report from the hospital doctor's report and the barber to say now yare ntino ade bia oh yes ade na say wonya nyina so bia e betimi to court no so and yes ade one really ya obetimi adam sa akozi ke bi asem nyina yi o se bia wo yo bia anse ya hwehwe wa nyawo bia bosome ba ko bosome mi no hu na nyame atom no makoche wa ene obedam mu am ye di asem na wi wan kushia sabio wasema be kanon timi anto judge na sunu yi am ya restant bench warrant na padia obetimi adam akozi ke bi asem na baby all right because na court no say wo we ni papa ni ma kwanse kofi anya dia obeba to ya ma kwanse kofi anya dia obeba and the court no hu different but what you mean Ethiopia court no hu different and he say anytime we have a court I did date be said that is the court no my brother they will bia no ko say wo hwe na bibinti na wontimi nkwa ma court na asonti ansa na date na yeden aso obetimi atro krata ana boma lawyer atro letter amount so le mention was no dey akoto anything no you better ko get tra eyi so no ye frère e be hu say letter bi da on say e bia woni passport no ade bi si nti na e went me am court nti o pa court chew so mo dey mention right court no betimi tina so no mo so eja but say wo ye wa bin say me dey me nko dia enye bench warrant no e da so a e te say dey tabo ato so e te say dey tabo kafi ato so o be kafi ba o ka say be kafi ba yes kafi e to so ana e o nya dia o bia body o dabi o be churu busa right you be dia something right yeah and the bench warrant na nkasa no you ma kwan ma yem fa sa de no ento so okay o ma kwan me yede sa to so a I say o ma adwen bebrebe ba court ni ti ana say court no ehihye ni mu say we ye nipa bone for okay we one kasa particular kwa yema fa hodi anya de a o ba apply okay entino na che say one dia adwen bi a hye court ni ti mu enti ya fu say wo no we ye sabi concern right we ye Obia on kan kure wo ayesa kwa na asem no kwa na e to so na wo no e do be gina court no yeah na wo ya ma court na je di say anasa wo ya ma ni pa bi ehun say asa wo kwa na de no play
abla yen start case no na say what the on say basa adwin bebrebe na ba ni pa adwin mu because the inti na woma right court so the bail ma wa na o ma da fedra wo de emfa ho no se de city ade ba ko so say so obi ho criminal case na wa so ma obi so obi ko represent wrong criminal case no ye emfa obi ko represent obi criminal case so wan kasa na uko so wan kasa na uko na most of the ya papa mo na ma no judges no eduru maybe na asabi ho bro no so o mu nti obi ho na ya free case no aso say menua no maybe about I say into na want to amako and so court no to me then ejitum okay it make us say be okay next I know one more say obema na then aba this bench warrant no here it's like Obia what the kind I in fact say what times to be to say the court no emra was chef at the amount okay what say when you so obuso and you know obuso dia and your court no so make sure say baby I we should talk room bia until now this ya use sa warrant no yeah say yem fa hwehwe and you me fan say you better cross say we just saw them now preach it when the choko ojina so dem preach kwa mutumi kwache you better oh na fa say be on be pick but lawyer sem pain munta when you say police no nka maybe say munta nkyere nipa wa asori dem yeah chepa o mo chepa I bet my boy ura na se yetwen because excuse me em fan say bia obi ho na ebia na o ye suspect bia na so ayi bi ni e no na bia police for no ho sa na am lie say ni person say o asori we mo eno wo ba betwen wa so dan na no na se otun bo wura mbetire o mo be san na bia ya frɛ senior pastor okay bia e pa ni person say we no ye hia no bia o mo do be pie so o mo ntumi nkom enye bibisa ema enkofa basa maso musa okay and say see the phone ya tete o mo yi right and na o mo nim say o mo see o mo dwuma okay and to o mo nim kwa o be fa so o be pick sa ni pan ko afri mu a even at all plan say nye say bia ni pa bi na be make an o be ma announcement bia obi akura hu so ma be for okay o say o mo ba o mo hye fie ntare yeah CID sin to be no boko and you bit me aba say e bi kura obushani bi na asem bi fie ni e be fra na ko you to mo how almost picking it up from that certain place like this yeah enquire say o be ye de says dabi oh okay and you pick it okay internet say yet bench warrant na sia na so bi ayama e bia wako court na yama biribi se bra na won ko na biribi nso a won so a won ma court na so nti no the house ato se say yen hwehwe on ye nkyere wo internet ne bench warrant no lawyer Frank Afrifa yes yeah che wo so a na say no sa bench warrant na the toll so no yeah say no so you resent it and also come on some to say you apply for bail wow and yes and sabani say what the toll so no wo kire de a wasem kura de na chese wasem because ebia na the court ma obey am yeah ahoto wom okay so say you be ma police and police inquiry okay oh the police for ma inquiry bail na o say Maakora yes sir edu me go meti mama on there dia ana pass so call yeah e boy you message to am to ato am sa oh really se bia hwehwem e bia o mo information bi kwa se o kra se o wudi ni o ya o ya oh my goodness Lawyer Frank Afrifa yes I am sure right court today am obey that anya bia no utimi di mran so a right akora we free it's a court that no so a wakoko okay court we na na okofia obi amfane sanka okofia free and the court bill no are good okay and you be biara the court e be ma date sebra now very what they say busa mran so the bench warrant no to so a no one can particular no what they can declare who say we are so therefore okay what they can declare who say we will be a umumra okay what's not declare who say we will be a we the patapani that's what they name it Maakora okay near ma hu ni nyina no why o ya hand time right because o pa che court no ni who court no ni who yeah e kasa bebrebe the foot where the man be say the local court near date no so omodi answer obede obeko I never boise be bench warrant okay all right
Le Frank FIFA no pay DLFM yeda wase papa. Ene adisuade a odi amayin. Nyame aduma. Yes, for real. Monday anopa ye beti wonka. Yeah, now weekend did this around. Thank you so very much. Okay, lawyer Frank FIFA lawyer and I would say in can pay. Yeah, the papa lawyer say. And your dear man no pay what church any member send a young any better so Bribia ye mu. No one very Kayo, very catchers, a washer make you quan. That's a woman at the Bombodiana permission. Why? Now permit no woman swa. Where the big check and the general Quambang so. I be a maker say, will be a wetty bang, wooty yare. You nipa bebre won't hear one yawa. Obachane to me a dang. Just a man should be at the actual one casano so. Eto mi so wona mrew. Utumi so wonye adwumadin bi ananso wakwa so hunyina tutu. Wo ye ho enye ye, wo je ho bia enye. Enya koba ne sa wo je se na ben pa na obetumi ada. Wo da enye possible. Eno dwomu nyina na wontumi nka otim to ho. Na sa ohawi wo so ya. Ebeden no watumi didi wanu musu akum. Wo ye ho hwe enye ye. Me pa o chawo. Bomodenga na hwehwe permission tikwan. Na wo hwe na obehu no ne tibiara. Mere mama mo here. Mere mama. Mama tibini. Se mama ti ase. Ai. Me tro ne hojo. Ne mu aye mere on de bomodenga. Na ye ho aduru wate. Me sira bomodenga na ye ho aduru wate. Sisi eye wo yawa. Se wo sisi eye wo yawa. Eye na ye ho metewo. Papa. Se obetuma gina wonan so. Enya ko ba ne sa ti ase se wo ye den a wo ye mere wo. Me kamera wo ya mere man titiru so mati ase. Mo ye mere wo ho. Nti be pa o che sentenase. Emma oha bi se inkonkokumu bomodin na hwehwame na hwehwame a obehu unya hu me pe na wo se pe me eyelen na hwe your capsules the mamerima emia no so mo hi o muntie se na bia ye kan no mitutumi twam obi dan achi a ase bia wanya yi bi oye o te na cheso breye obekomu pa no na ya se na ne yawo wonhwe ye be wo se biribi na ekoso da bi yawo bi oti yawo ho isa otinka na tinkanku ena odawo so atinkanku mesrawo bomodinga na wayase ya wo bebrebe hawo na eba ne se wo bra yemu nso oha bebre di echi no bomodinga na permission na permission obe home your permission capsules ho merma nei permission berma capsules ho sane wo eye permission mixture ono nso oha upebia to enya den mission se bomodinga na freke fosilandi your telephone numbers are who being so and I say we call a pharmacies a war or kanshi Sajisco pharmacy unsabeka a druya me bobo swingina bi ho na including so I would wati monster we show afunu ma send by Anidaso betimi abadia ma into betimi friend K Fusilandi our telephone number is so 0555 593 afraid 388 046 0555 388 046 and a number to a 0555 388 006 0555 388 006 permission now show me obehu me dodo. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com.
information and entertainment right here on DLFM 106.9. Willy actually still me, Maakora ni, Ghana man ni eti, right appear and cancer kwache, menemedom, bon chidom. It's official. DLFM 106.9. Happy birthday going out to you. Happy belated birthday to you, yo. A Ning Kinfall War Connect Stone International Academy is Legon. And when I 10 years, oh papa, Wabusia, did you papa no mommy, your parents, Nana for Sia, our parliament, and I feel Ura Kinfall. And so a Bank of Ghana, we'll see what door papa. Happy birthday going out to you, is a belated one, wherever you are. Nice one, have a good day. Bribia wone brampa Osem panino kana so senkafuno kai Bribi biara whatever there's time to die, time to born. And now we take came awuko baby e ye brese awuko na wo de tie free ma awuko yi. Baby awuko nso wo fi ho so reba e ye time saneti. Baby amasema mekani so obi nimbro bi be fi asase so. So obi ni mo ankanyani me no ba ni ye nim eni nti ye na ma ye ntoto yan kwan ye. Ti asese mbiri bi beba e bedu baby a e di pedo wadofo do kra be fi wo nchen. And now for four back on who have you home. Abusiam Ponsu Crabetumi Apo. Oh, bet me see a big crazy did out. I know him. It's so interesting. And I mean, said those you even never expected would actually distance themselves. Of course, I see the beer. But when my man said, don't get depressed at all, all right? And I didn't person can be just or no pay or hold them out. Or BB and you will cry them out, everybody saw hold them out. It can't come out to him. Susu Bampeng and the Brivia were brain a bay. Why? I can see myself enough in all Kiabo. And now no pay. Doctor think twice. I cried also the Amai. And Jabekasa. It's official. DLFM 106.9.
the Diana Hamilton, Utie, my brother Willy Ashley, DL 106.9, Anidaso Wɔhɔ, Obia. Keep listening, don't change that time. Anidaso Wɔhɔ mame no benudia ene na me pa ocho bereka che say you ampa people nim ni suati na the right time ene amba be ko yeti about imprenye mi tumrika na fe mako eye in his life go for bye aye nyene nim didin pempia ta friend on so for boat yo na me nipa ba ko a eba ne say you ampa yenka do kware nkyere yenua no ma odi mu akoti ne papa on fansie obeka ne se ne yete se ne asem ne te ne sa pepepe na obeka no onyi bi mfim no mfa bi so nkan and na no pay be ko ne nkyere ne atumi ne na bonkom kakra papa na no pay DLFM 106.9 na tie fu adofo sukufo papa ye nyina ye mo cha no pay mo akwa aba ya me je mo sala me chekia etiefo nyina etiefo je so papa da wase nso se ye fro waje nso e wo odokwan so papa ja mi chira right papa ne be pese bonkomo bi kakra na nkomo ne yereba yankasa yangasetena yankasa gendipa emu ensam ho ne edi kan papa yanhwe yan sikasem nipa ayekọ ayebei yenim se adwuma na manipa diye se wonya adwuma se ne yenim no se ensese wudidi na mehwe yan gana ye wo sesia sikasem aye dinga manipa ye betuma kase bi a hard times aba yenso ayekọ ayenko yebema eniti na me no kase yi no obi ho ha na sitire mu nyanti osore a emuade man de ene obetwa nani obekọ pedru obekọ suman bi so papa abrabo yi ye besero so babu an kakra wa futum ene kwan a wugye di se betumi afa so a yen sa betumi akoyen ano ene yen dada sitire mu se ne be ya yen ekokọ konkrofu kokọ amanso enurusem ne ade nyina etubetwa yo metia etiefo an pay so na mabaka se sene anyuma mobo no yeah say ya papa ba nyuma nyina no o se Obia be enda so Obia na yawo ya nyese na ne yake so hede ne yanyina duro eye enfato kese e de mayen papa na yese wona o pentem enya wo ababomu no ehwiase na ode ense bebre toto wo ankasa na abrabo eye adisiade right abrabo ehweso ade say oman Ghana akogina pempenso a oman no enema nyina assign achi enfa woni adwuma wo ye ene esoma wo mu okay se wo ye Kristoni wo ye Muslimini wo ye traditionalist wo ye Obia no enema nyina ayeden e de amaye nanso ebrepa ewo Samaria nipa enema enka wo sane etie no a entidie American say number 1 yemfa adwumaden ensi ene so na fin number 2 yeman ewo bia ense ewo na ewo bia so ewo bia yelo so me ensa yentete yen enema so obi hono mu a onim ade efe say management on the first na enema efo a na odidia na o sebiane no fa no guso oye enu aka o ye ya wona o hwe ewiase aduane nyina so no e kan say ade ba ko a ye de say bedi emfie enum se na no gi say ewiase increase production of food up to 70%. Right. Now the only way we can say one say onipa bia de dia ne aduane e say no be be no ye betimi ateso. Okay. In the end of the year no enema ye say no e bia na wusi niema no agya sama no nsuo mu na nsuo no ahono no say o mo na wuhwi a wuhwi be bebe no se wa nya sa ne be ya untimi emeti niema na ye komo no. Okay. Afei yinya pa ne say
Sikani Babia is Kadru. Na Okrano, Nippon was over Sakawadiama or Okra baby, our channel, Sena Hotier. Nasakam, minimum a number one, and come a celery and Asiana. Nasa, yes, will be the Patriqua. Ozomo and to me Efra, Tinidin, Sanamania, and Nada, a Diaba, or what they say, you to know Abano, Inti, ever say, Mobin against the Sikaweno, at the Evidence, a good bank of Ghana. I only a try and cut, I only grew. You are a Kugu bank. Now, yeah, Juma was Zakabi. And Sika, and see, Evidence Babia will be a cofa, no Diaba. In the Sunday, my name, no, my empire. Enshim say me kwano ma menya sika ana me yentemwa menya obi na mebu no abroche no sika e dia bremi okay say ifisa ne me no a ne mo be yeden a chamber be yigiren utie eno ana IMF ama onipa fi omo abasek omo na hwe no omo boa Bank of Ghana for the first time o ma bi so nipa ebe organize and answer even create ama ye man e dey ama ye no na just say ye leadership no or how abem okay ye attend for won edi animo no how abem a omo etoto ne ma etoto nti dey nipa eba when you actually say the whole African no whether Ukraine and Russia war and what I did about na yen kwa na ye restructuring. Okay. Toto go for anye, Nigeria for anye, Obia anye. Ada na yen kwa na ye. Actually I will say everything rise and falls on leadership. Right. Everything rises and falls on leadership. Okay. And the attend you know or how Accra Adam. The message people mo say what is called adjustment. Say adibia na me no last year no. Afi we make me edin and shake Accra Adam net nyaboa. Na yesa na de obenya bia so ye se enchini bia kopene koton se jene bia kopene koton ye na kaka sa no a minim se na me be ya dum ama oman no yetimi emiti anyesa ebre bia oman mu be den se no enema ediban eye edipakum eni mujahwiegu right obia ko shebe bi o obanyi Willy bra na metimi adobo sika de amount ukwa se kokofa obabra ofa Obia koma bra say ya hweye na ya amfa ne ma nwa kwam na ya nya afutuo papa antra ya bra boso a ebeda ne edipakum ene emojahwiegu amo man Ghana asay na namso ama nipa bonefo nso abehye o mamu se obeboa no enkofo nya sika enkanka ene youth no na de wo say ene oyeni abeto o man so Papa no pay dance pa ni afutu a odi amayen nti na just say ba ne se yakwa ahohia mu a ye wo mu sese no ese say yen nipa no yen so asua sane a ye betena fa because I kan na nka bi di dokona bien a ese me bomodin na me di ba ko enye sa sana me pa kire okay and na fe nso no papa papa na won e koduru so ni ade no asane a obi ho abechia no nso no na papa wanya ka bi odem pa o so kwa ha na afaman no be any nsu di achi papa sadi so me yatia say na da enti esi right na da just say the minimum say you sikaduro ho okay eno no sikaduro ne say obi o wa o use black powers e dey amonya sika na oye ne manyina e dey ma ewia o mo be e dey akoko e be hye baby say ye jana aboa na amana pie oba ona so nye normal akoko bio oye akoko a yaye no say oye spiritual akoko enti aburo no obefa 1 2 3 4 ibu obefa 1 2 ibu obefa 5 6 na ogina pa asiye ne say wonfie na ya obedie no ya shiri nyina egu amabeka enfie enan okay enti enfie na no obenya sika omwa but enfie na no na oye una wokro no ibu onso asika do nso bia ye de ka beto nan ana ekuro de mo na ekuro no eye kese no ne sika no eba ana se ye de obema ye kan se ema entime sika duro aje se member sika duro no ye de ade a eye life ene de je na life no ye obema ana wonkwa o jamede ma wo no
ye be free so na yakofa emotia a eye kofi ana akojo sika na ye bia brewo ena mi ka na say ne ope ade anya na wan pen wo ekwampa so no o te say aboa kokohwede ya wa mutu onwa no kosua so na ekire no obaya okwasea na obi so le kwanyina enti adentina unim ze de wo ni mu ungu ya uwade na wokosa ankofo no ho na omudi sikara ma wo na ensie be se bia ensia pe no wo we free ewiase enti no obonsam onfana de enche okay ejane de eyampa se ye obabi wo a omom kokoko beni ene omko na bi se saraga ene ade no no obetumi ayama wo ama wakohwu sika e de abro eno so etia ye ne wo no ebi ame wo opanyi Willy se wo nya den a wo nya sika ekutawa na sika na ahye ekutawa na eko obobo ni nyira no a na ode ama obi se wo sika no no na o ma je wo mfie na wo nsem no e de afiri wo nsa na wo so se na be ya obetimi asa ya ma ediba ofo ndi se o ma wo chere bebrebe a enya de a obetimi ayenkoso okay ndi opanyi be fe no opanyi asma ba me njen okay na wo nyina ayekuro ena shedi na opanyi ni ade da wona esi feduro wasi the bio na me paji ade bia me di ensaguso ena me misika ba ena ka je nse ye wona uri aye no obi kura yi ba tiwa untimi nko ye ko nipa mu a untimi emba hobi entika ya wonye no esika fon etima memu a na enfiri wonsem wose aka meja pade kakra me pese meye nti ma menye nwiansa na ba je nse obakwasea saade ankewa japade a openo ebeye wadia eni safo no wo wampa nenso no enya de a ebo wo nipa asetena enchere wow papa na no pay ya dase papa pa eni afutu ade ama internet say adwumadin na mo nipa die na mo enye akwan achewache bi na yesi efa so na mo yesi ehwe husuye sanati ebi say wona eba say youth die na mo ye ne say ebi ana wafa oba bi picture ono e dema na onama ebi a australia.com ana canada.com ana america.com na wa log in no nya obi wase me yoba na unse amafoso pe ebi before ema no right ono ne chat ya wonya nipa ne wi nipa no empatika na ema waso me na uja me good ene ma ne masa owie pa no akọ be a obese onipa na dwen wa agbochiro ama nipa na yiri sika nyina oho na wode abre no se de be ya obotoka na odem nenzo so ansa na obeye saade no a ebeye ye no ekasa wo a okọ saade no wo ye sacrifice na sacrifice no ida sa wo de unuya wo de wo ba wo de ukunu anasa wo de ebia o girlfriend a onne wo se anji na obaka na nsen em se Facebook na girl bi na sinyina pro emwa breka because in a spiritual realm no obi a onne be exchange blood bia no utimi de ne rituals sir yeah it is embassy bia se wo mi se wuli se wona oba bia koda na oba na ne koda ye no se o kwan se bia okoye bia obetin gwakọ okwa ebeyi onu betimi de sa oba no akwakoye amana yeye ana se bia wo ye bema na bia wona oba bia koda se wona obi adana onye wo yira in the first place no ye born the for 3 months 3 months 3 months ama se bia me se woni wona oba bia koda oba ne koda no onye wo yira right sunsumu no obi owo ani bia hia wa wo hu se wo da the ja enkwadi akata ho ekwan da ho obana ne koda ye no ebia no obana ebia maame wata edipa na wo ye queen mother okay se beye mo no so obana ye queen mother won da ba ku bia omoji bia ebia 1000 Ghana cedi 16 you know obana da me ensa with the same night na 3000 it na bo so offer obabia ateria abese bia afi na onyime nyina ayabasa enti wona okoya saade no ekope emboa no ede chim emrofo no adwene ede ba no ne oya drama no onye ne kwa bible kura kafe na erekamia yese ade nyina no odi emoja ten ho se emoja enwu ya free emma tundi mi enko yesi kaduro ana enkoje emwa wa bra wodu ani kan saade ko edi se bia wunu ya ba odi wachire ana wunu ya ba ma odi wachire no na wode na akoye ana se o girlfriend wa fa no wa woni na adape no na wode na ko na omo de ayama na fe no
ama obunino or son Japadina and $10,000 or $30,000 or the apple. Na the maybe say a yes, son, I ain't at before no. Yanditiana. Right. So for Unia would do it, you know. For the way you could do now when you sika, now when you sika no we have to car. That's when you know, it sounds like a year upon somebody, you know. Or this kind of man said, we do quite a prayer. After I was saying, we start talking, or to do by our own moment, Sakawana. Right. Omacassi, you know, Matatoni, FO. Baby, and yes, Papa, almost fasting, a year one so. Right. The reason, so, a bazaar. Papa, yet, me miss our last question of here, so you know. Papa, you know, yatete, you'll be a minimum our kohaba, young was a so heaven. Papa says, Subanga yedi to we. Wonga teach you educator from Game Boys. Na, Papa, say heaven be or pa, yabakwa. Papa, you see him, Brannis at to be a DT. You bet you be a call because. When you assume that was so pineapple and pem. What could you be sick as you can, dear? Send a bay 1 minute, Obia, Juma from Fibebre. As I said, what done to me, see, it's within just few months, you know. What you may be at the Japade, and yes, shall ye so, no, and you pay out what with your home. What's it done concluding, yes, your papa? It is having you, said Subai editor, a possible, my Anna. You my main casa for Edipamino. Okay. Make a salsa and penny for any Bible. Okay. Yes, say it dimpa. Yes, right. It dimpa. Hey, Messick might be what, baby, I'm a winner. We have could be a Obia say, oh, this is going Asica fee. Asica fee. Obia or scanner Asica fee. Okay. And number one. And the Bible say, Yenina be Pierre Christo at Temu Elgano Edim. Nani Obia no Papa Boni Ubinya and one Akatia. Right. And the Bible say, in Shano Wana, wo a radidimu, na wonyuma pano, ebedi wanachi. Any one the Obayana, no, Ayanara, say Atemu Kura any home pa. Yeah. What the Minumino, a piece of war. In the Mayam Casa from our religion perspective. Okay. Sebia sanity be obuka onye head me. Young family yen an animal woman I from ancestors. Right. Ancestors young sumo but we then raise them. Okay. Na yenim say onwe ye nema mienu they blessed and they punished. Ancestors they blessed and they punished. Example ebia opani Willy what semina what frimu said what frimu. Right. Now say sobutu Shamere me masumame. I say, meno yada. I say, my son to cry up pamo or manina afifie. Ubi abakasem. Adi apape woyi. Say, a sama do your mayam pa. Opani will ever have a chiareka. Ampany ampa na mayare. Almost a young country. On say, sama no abichiareka. Yes, wayare and samayare. If the American say, so suba money piara. Ah, umwa. Say you have no, and you have no. The Eswakatiano Ekase. Send a man, Comotano can say, and Assassin da Hojana in Nura. That's right. And Nimuniama. What the Sabo we run no beba. Now, very rare. Obiara beba. Beina no. What the Abba said. And Mofra beba. And Penny beba. I've been poor beba. Near Funina. A wufu be sorry, no dia home popo. Baby, Obiara beba, dey nano. If you want here, well, when we say what was I say, I'm a whoopee. Once I'm a woman, I go back to the you know. Eddie Abba, I'm a Tassino. You come your toy, you know. I'm a neck. Why everything that's one time. When we say, well, when we say we are police people, we are crime officer, Obia Sama Bro. Well, that's someone a. What the Asana I'm a Nipana ya, Asayan Diano, what I work on a drew and over one time. Well, when we say, Aquadea on way, wow, Baba ya, and I want to quota, Baba say, and no man can pa or on one which I home, over one time. Into the American say you have no, and you have no, near ye be no, and what could your wife listen over and Kremosuma, almost having or right over to the fire, and say, having or Nanam Cross say. Ye ni kurati adawa ha me wo
enti ye suban ye tim se sia idea se ya se san firimu a da cheno no ye beye mobo na bra me wie masem no na ma me bi wo ayi bantema da bia me bi ayi no me bange no yeah na ma me no opamade ye na opanyi Willy ma me no so de e ma koma so pama so e bia ma me pama me na e bi ka na wo de ama me ba abaye yi e de e wo fe bi ensasawa kan no ka ya ensasawa be pachi wana se nchoka ya kan no ka wo de enkate ho no akonya bankwa ni aka nyina agbo na ya de ama okay na ma mi opanyi Willy ko pama de na se e ka pisa ko ji ha floko no ma wo fit and time any ma de ba me no wo ma de twitwa what the sound na ma me wo yet and ane bra e fe na Eric right na ba no asa na ane bra Eric no senior okohwe adwuma na so afedi opanyi Willy woda ko so da ya ni nua na ya wo wuo no na obey na eniema so no enkofo ne ma na otwa ya na ya e kai no ya ye ne kakra ka so to say kente da miensa and was this another was ye Eric me ko no ye nsia mi o me niema da so aso ne na wo ma ya mba ya wo ma di bone a wo ma fa nkofo ne ma ne de ye musa wo ma tem so no bibia enso wo mo na me de nem se nkofo ne ma me je ye no nyina ya adeso a ya esome right e je me kanyina ne se ni a wo ye ne biara no wo ba so ho ne ma e wo edai se amoche eno wa sebka papa na no pe ye dase papa pa eni afutu a wo de amayen na me je di se ye kan sembi se afutu nsakra ni pa ne mum je nsohwe na ye de wase if say ye mpese be konsohwe mu yen kasa nti ehia for da ho de efi eni yen kasa nsu nti osikani efi se ho de pese ye ko papa no pay eradi nchiao yo nyame ye da wase nyame adoma ye won next week Monday ye da se pa nyame ni pass of football to the ten kan no pay asra ke say eni de mano papa eradi nchiao 18 minutes after 8 and if you da encha kra na fe ena no pa mi jedi sane ya watie no ebebo abi no benu ye papa ye onipa bi a wankasa wonnim se wosi so obra bi a edo nko wie ba bi ensem fata ene wonka ye hu bi ewu experience be na wankasa nso anya afisa o how it se mu ebi ameka se wakọ ba bi pen wakọ pim su bi anya ye na nkesa nka utumi tena se na odo nsa ye adwuma na nso na amanesa hey Radin kan yin akoma ewom se mu ayedengde nanso yesrew wanhwe ya obekontam wunyincha eye wuni bi kura de anyhwe mo bi nsrew because obi ato asase be 20 years ni edan ntu bi nsi na nchirima na banso anya dan onsu kura bi sa asase boda nso ote ho bi pa cha ohia pressure bia immobia pressure yenti adwom kakra It's Friday! Dana Hamilton, me did Dana Hamilton, me did Dana Hamilton.
106.9 FM. Well, James, Sabri, ready show be done pay. Dr. Think twice pay. Good morning to you. Yeah, morning. Now, who tell you pay? Me passion be who you. Yeah, ready as a pa. So who you pay and no pay. Ready into the new show. Thank you. Right, donc, and if that. Yes. Me church for. A tear for Joseph. Me ma me nom me offer for. Me offer senum hajia for. Allergy for. Trotro drivers. Passengers. Mo kwadjuma offices akoye adwuma nyina pressure papa mo kodia pressure papa ne mo de no dey no na pressure no mo kokohia ne wasamo ye ne enima be pie maba e bia de kracha bia bebrewa mi wani na koso na hwe ne ntam na ma ne ode brewo no nsanka na delay e could delay sana ni nyina kofa undue pressure eba processes of document processes of issues and the rest. Mun try as much as possible. Bibia be quick. We say cannot they come away. They want so cannot they come away. No so that. We say processes na very fast. Okay. Thank you. That's a pay no pay. Dr. Think twice now 23 minutes after 8. Doc, and no pay you were just 5-7 minutes and no pay yam fa enka kakra be to me. Ni na pressure. And no pay yanka asem kakra fa. Yen ayu yo ho. Yeah. And if that. Yes. And then remember when you abosa who to you know, you think the pressure on what the intanke yen baby. Yes. Mesre obi bibia to wani. Obi bibia wakoti bi ma wa o maame o papa wo fabi o baby afrimo. Kan who say baby akodro nde bia meka. And maybe 10 years ago, 15 years ago, 5 years ago, na enyema bi anti say bibi Junction biaba amefa se nipa ahokyere mienu miensa bi abepiem samre ya obi bia tofom ebie na enei na okoyi body no ana enne mo ye awusofom anam ka say awufosom ha mesemwara wo hwe na woni bia muni abusafo mo ntrase enuano mo ntrase adofo mo ntrase mo cut down cost ebi kwa na wo bia entam ni nyina fa nko se me kwa akoye wo na me kwa akoye a ena bia na won be ba be nsa ena wa ena nsa body ni na bebre na yime eso ate ba ejira wo nipa no so wo uti bia wo oman ni mu wo sikasem wo nafofo ani abusuasem mu no ena bia na betimi atwe wo koye bibia na betimi atwe sika bi dia bebrew nemo omo bi no so yi ensate enyepe yemu bi no so a wo hwa hwi bibi enni ye ho bibi enni mo ho no mesramo enkoye bibi ma yese oh me ye wo yi a ye faske se mra ne enkoye ne bi e woni da so se ba be ya krofon ba be jam ye no e ba be taye chie no on be yi mu butom ayinima menua besew wo kwa koye ma ho abekyerɛw don't go there mun trust cut your code according to your size munya kokuduro na mo fa sakraye emre ayeyobu na ayeyo pressure shawo pressure kase pa samre enkola wo fie paduane adi enkola e school fees enkola pe books sika on bakoto books obi craft kola bi craft e bi wo university se bia maami papa wo fe mesra wa me makoba me chom money na me bedi kakra eso ide eso ate mesra na mesra so mesra school nkola no munka hu se mama kofa ayi mi pewe no mesra mo mun bedru ha eno so pressure be no ye beka ho asem na wo de yie ho asem na ye beka enti no wo enti mesra mum ye ni mum ma esakra emba ya brabum bi se na ajeso for din komoro no ka bibi se samre ye mre bia wo se ni poni trase ni just ye sakra ye ho ye busuman kakra ye sakra ni ma bibi kakra wo sakra ni ma bi obrabon mu eboa ama benyini ne mom no sa wo ye ni chinchinchirichi se chinchira chinchin se ye na ye no amane na mamre ye ntontwene entomo po mu mpo se ye na be ye no mesrawo ade ahokyereba ade sikantweba ade oye ne ba abi pasapasa ade ba emma society no ahoto eden emma
sakraye wo dada sitne mu no bibi ku se ne adjusting kakra sisa wo suban sisa wo ne ye kakra obi bibia so nchi anjintum se wo nua bi sakra ne ye bi kakra jai no hano enkohuro bi se ye na wo ye ne se ne ka wo ye ne se ya ka wo china wo se ye timpampa ne ye nua ne misraw enkohuro bi enkohuro bi wo sika no problem obi nibi wo bi kura o katadan cost because onim ne besie ayi na ya ayo chire no ebia na de eka ebeba eto ko no nya aduane ma na aisota bi no nyama onom ya misraw afa ne sa no kakra na ko enko hanadwen enda wa mamensa elba ye kura dan bai no mama aduane ani ena ho misraw ana one de bia meka senke se yesi aye nkoja na emre bi no na aye nkoja na nya bone na efe pa enne no ahokyere bia ba etie bia wo kyere bi nka aye bi ho se wutuka kora bia be fa ka be koro fe unua na bibia to nani no se aye bia no na mimi nya aye no oba bi e be ja me kama enne ahokyere bia ba etu de mobile money bamoden famba me na kakra me de betuma ma me fa ntuma na me de tuma wa eboa kami beba no be mamaduane adi oba be mama sabia no ebia be mama bi kura mana ba beda ne nyina ye cost e ya ho kire bi hye ho enti se mentimi ama baba de tiase mama kakra me wono frefre o unia me se bia wuntimi me se me nua aye ka wo se kami ba she na ho kire ho enkola school fees na de me kokotua na de no se me ho kire me in and out no e de ho kire bebrebe enti kakra me wonie enti wo de kwa me sina mobile money number ho fa mame momo ofre ne momo ye wo wan ho mi na ho na wase ne de ma bokọ momo yedin momo okay momo okay momo yedin momo okay no cho abe efe ni nyina ye ntiase enkohuru nu ye ai ana kwa me nya ye na wan ma mi bebejao na de abeduru mi so na mesraw kanene se aye yo de numbers the padom na e ba ni hia enye osika mesraw the padom no be ba no be ba in and out e cost she say won osoro no pay ni obedi o live betua o water betua o feeding tua o waduro bi e wo so woto ade ma ni maami bi abia won tiapo onu amu kura so waduro bi so wo so woto ni nyina ye sikasam enima just things have changed. Let's begin to change gradually. Yemfa aba ane sekai ene disisa society no eye kasade kasachire odo ene tiase enkabamu ene nchirechire ene de bia ye ne kakran na be kache mo de bia se munkoso mu ntie DL 106.9 yenye policies asem mu take Dr. Tinto as pe what the social issues no beka munye mu tie mi ba ko mienu miesa edo na me wo na me komokola na me nua no ma bi no mo ne me nua no ma ne mema o say oh ye tachi o pa o dia na say sa adu o say na say nice one Mr. Mu tie di mu say yes me ka yen sesema na o say o ka yen sesem pa mu me hia sen kakra nya kokuduro ene wo nua kokontokwa ene wo nua kokohamso aye slow ba sure it should be slow but sure technically but sure awo kesen kansa wo dia yabadu ngapo trama mi o wo yi na wo sen kameba bi dia beduru ho chimi baabi wo bi amena nye bad ene sakra ba wonso nyabo trama me kakra mi woni o eye 20 Ghana me shiro jima me wai aduro bi ho wo sen kame kokoto me ma mi bi ho won chiapo wo fa bi say you give a nice excuse and then explain in a nice way. Oh, me paucho. Oh, no satu sayem. Oh, ofa me paucho. Oh, me paucho. Oh, pacho. Enkumnipa. Me paucho. Enkumnipa. And say nipa bravo. Then at the kanko. And punchio. Unity. And eba. Thank you. Yeah, that was it. Dr. Tinto right now, Dylan Kane. 31 minutes after 8. All the way to UK. Mr. Kuku Spencer, I don't pay Naspa Media. I don't pay Chicha Munina.
Yet it's a bit in a yeriche. American folk a year true worth healthcare, edumakui, and the amount of council on Koso. True worth a making a year edumakubia. Watching Onipa das an impuntu. Tiru a year, titru a yaria, a cordari young Miribiamuno. Jumakubia one day was working when he put us any who party to our wumpo with him. Yari eba or does any it be how don't know a idea. And Fedi Jabia brother Sani ain't it true worth was it more swinty? So when in a how no what be a home Aquenya Abba. One quenya so de aya kama yi papa ya bebe se me chan so di pada sani wani etua wutri ho yi eno ne kane a ede yenko ne de yenba ofurisan bi edi bia ena ne yen enam na ebe ya ho beti yi papa se wani be ha wo ya wo eni yare ahuru bebre ebi ya nikeka obi so ade bi mo se nani aye ko usha na bega so akofa yaro ma de bi da bi na besa wakoburu nsu bi ena nani abane sa da bi obi eni tumi yade yawa manafe na beso ni tim mesra bomodinga na sabiri amekai akwenya soronko na medere ma sore waka tunan so domberema obi so nani eprusu obi adabi e wasini ti asesa no de sa tuniti ajay you ampa bre into the mecamfo a true worth vision capsule at the amount true worth vision capsule at the amount Bombarding us between one among the babu we papa a bemo wenina who had the teach you obi wa o wechira o hu je obeng no when you kekao when you coding in a subetwa and me also better na sia glaucoma about the say o bombarding and sorry na yensi wa no kwan mpriye mu edu ya make one sabede man we a true world vision capsule see jaribi e wani su na emwa wo no ebetumi acclaiming in the free ma na why you free what Sarah nso ena eye edrubi American for the amount sabri eno nso ebebu eye papa eye wakwa aso na edru American wan se eye nso de ne eye ne sesiesie akwa no eno mpede nwa akokwa no etumi kani nyina aboa no na eboa won nso ema wonante mu ekoye de boa wo ye wonu bi o ha enya du so benum keke onum pa eno no entu yare na se na mom eden esiesie ani imemma edure betu ya sekurade afi wa ma wo etu asifi wa ma wo bo se wani agye bie pa wan kasa otum se you wonante bribi akoye yo bribi to say arthritis sisi yare edeba kwa so no mpedi nyinara ebebu awate momodin e na hwehwe eye joint fortis echi kwan ebebu na besiesie wo ama waye kama obi shows nipa sema simri be mitwa na no so ate opa enam se yare bi ho a edi unya edi adwenwene brewo adwenwene de brewo no ema wo so tim ebise wo dwen dodo wotara se dwene dodo eba ne sa e yo how na de brewo me pa chaw sori na tu ho na mo joint fortis no ebebu opa emia no so muntie mode impenga yina ubesu ena mwayase ka odwe
Impenga ye na obefre obi akache nse yare di binyache yi wampa di binyache obi ho waso nuru ahuru bebre enya eyi nso de American fo amawi binim se babu de beje wo papa eje wo sanso a eye de jenkwa obi ya obu nsa wa yase hawo obi onso a wade na sabat emeye obi di baba na wotwe obi di ba na enna enum obi nso de ba na bia nya bia san na atwa mepa cho obu asore eba ne sa ede yare na ejawo ese nia ense emfata na enye no ebesenko nia akoye tow nia abodompem ehye wayase won ese pue ko se ni nyina ntuma mpie amfase wa mesen ankwa mepa cha wo ha kese pa so Musumle be shona we amhyehyɛ wo enu ye kura na bon utum se na asebribi na wona ho yo mepa cha sorry wate na yare emia na lady 40 mon sorry na wunyanya sadru ya meka ho asem ya kyere wo ya umoja de beba pepepe bibiara asiu ebe bue no kwan ama kwan no ebu ada ho pa ama wo so wani agye ya wobia bi ho a eniamba bi nkoye wase ho enka bi no mo ne ade eniamba bi keka wo no mo ne ade wo ba bi keka wo mesra wo entrance na nkogu wo ho ba bi ewo ba bi enya ba ne sa na obi ani bo so pa se abranti na so de ne sa hye trousers mu na ogu ba bi na ne ahom beti okran so gina bus stop no isa de odim so obi ehunu eni sa ne nkran na ne oye no hu me pa ocha enye mesra wo bomoden why asi won so se kwon na emu abuge ne be ha wadwene a bomoden na kamu a obetima kamu ama na ye oh you of course obetima kamu ama na ye enya wo ho sa keke won hwe ya dache be ha asemesi ba opose ne ba ne den na ase kokoto ebura bi muni mesra wo emaye mfra wo se ebura sori waka ne tu ho na mon ne bebu a wate merama no nso yi eni ma ye bete enjama wo ho kani kura ase nansen on shada ntene ne ho mfa ma wo ebiso tumi hu se ase wa ho ode nso aba fam so bia ka chose na ni nye ho ana oboya wo gani je ho pa eyi nti mame ma waso nti se nya hojo pe wo de asema ba fie odang na ni hwe ba bia baka se onipa bonofo wankasa o kan bi wo na wa ye mana ba nsa sorry wake ma emunya den ahoden surunkum mrem wonya disipotum say yes o se ayay enu ho asem na mekai sister dad na kwakwa na nim den ti na kwakwa na nim ona me na kasa na ona me na kasa eya ho mete so bi wo ha obi ya de oberima taye wo o se Martin kante wo ko yes obi atunka atinka to mete wo ko ete wo kwa ye betuma san ko fa na ba enu ani o merema no nso male 40 ye dia ba tutumrike ura pharmacy and a chemical shopper ubenya biato uso pe male 40 but omika 40 enye 40 years old there be 40 ne eyedin 40 enye 40 Ghana African 40 there be enye infi 40 male 40 and your female 40 ni na mutu nwa na mo ebebu apa be make kan se ne yete pepepe memunya den oguru na so sisu ya o say yes masa daddy adedua ayo butantim the rock of mamin kan so preko agesi madu mo twa na fe no nkran abo eya ho metew pa sa wodnam na jonso bede na wonim na wajonso aye ho emerma ambenya yare bi wasase su ya wudwenhu a wonte ase eya na ha wadwene pa we be the prostate enlargement akwaye yare bi a oberima biara ukosoro ba fa bu benya bi
Unya bia na just the radias. Unya bia na just you ampa obere na nso na mom kosoro ba fam kakra be kan wo. Na mom ye won fi bia unya du ho pe na fiase aka ne ho. Unya nyansa mfe ne ya e ya wonta nya sa nsunsan so. Du okra ne di ho ba ntem efi ben firi hye be yadua nan ko pepepe na fiase. Betuma na nte wadwon so ho a unya we. Junction no Junction Triano or how about no enlargement or how gets a pan about promoting an in Tampa, see one and Sunday the Mugasibia ba. Ain't too much my friend telephone number Madrid. We are not trained Rahu the brain number 5. A ye day, made me say me body my wife. Bet my friend telephone number 0595 58 2628 0595 58 2628 and a number to 0242 51 9955 0242 51 9955. Edra me kan fudi ma we ayabusua kuwa won na kofa eduhwami enu papa yi ede aba Do Wealth Healthcare asida kese ne ede mam no pay den wesia me jeri se me papa mutie nsem ne bebre ena no pay ni we na onso woka wo biri bia pesa ori be chafa me jeri sa futu hei se den wa wote no ena no pay akwaya kwanya sonko de mambe no ba nu nyinara me yetie afie yan asofo nchen me yetie afie yan kasa yan so ye ho enyama ye nsem fata heaven wo hei me jedi say e yam papa se beko na hina no beko na hina nso no beka echi obi anya bi obeko na mom so ye nsubun ye de tia asase so de yam beko ana e ya se mo jerade odun pa no betimi aka akasi medu num na fe no nkron abo be pese me fa course by 5 bi pe e na no pay nani ameno bedu yesua ni ayate no pay say ya futu ne de be ba ho a akwanya da ho mayen 0593 406565 0593 406565 me for just 5 calls and then 5 calls and 5 per nothing I sorry to my dinner so and you don't crown aqua Roman father is so day you crown bebro you crown chino silky lady 12 to 3 or those so young so when you answer silver lady SL for short on also be crumb from 3 to 6 now what they are praying on also we pet and we are a benwaha on your DLFM wana benwaha nya bapa on we answer and tempa hitman also the most one also so the amine and pay on good morning. Good morning. Me pacho me nua bia beni na kasafin. Friend Linda, authentic mama. Me free Tabora. Authentic mama. Anope ubia hu yede. Nyamena don. Me se hoy ma me. Oh my goodness. Edra be das so correct me wati. Na me pacho who said then wait. E de chi wa hu. Na nso ben yete Ghana ha wanya ding bia nto. Said that chi ni ding ne wakofa na. E yi wan pronounce am obia. A bit difficult so be a bit more pronounce. That's right. Anyway, I know pay into way. Right. Right.
yɛbɛsua biribi afiri mu ɔso hwɛ even outside the crowd na yie ɛnte sɛ Ghana ha no aha yɛ spend too much ɛwɔ yie ho wobɛwie ne wabɔka ɛmfa sɛ obiaa mfiri mu ɛmma nipa no wawu mehu ne sɛ nka rather ne yɛbɛcelebrate bɛspend sika kwa yɛ sɛ obi awo ɛno na ɛwɔ sɛ yɛspend wɔ but rather na nyɛ yie wo sɛ Muslims ɛspend wɔ awareɛ ne awoɔ ho ɛsen yie ho nti mɛpɛ sɛ yɛntwiifoɔ no yɛbɛsua biribi afiri Muslims ne hɔ ɛne mu ɛbɛboa yɛ bebree yɛda m ase nso ne lawyer anɔpa bi amoma me sister na bibia yɛ yɛda wase paa okay bye all right this is how we do it okay it's another day Onia, good morning. Hello. Okay, went to me and so all right then said I kind of say young men mo de ade ba ko ya ho metew pa e wo manga na mu amehu pa ni ade bia e kan wadwene pa titu eyi yon. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, me pa sister po me yo na menu abia ben ni okay se fie kropon kwakwadi amfo you ano pay enti we adumo ye hu ye papa you okay nkebebwa yo Pipacho anka peja wanu kakra mabo na no pain bi na obekasa ya o hwehwe bia na pato number na kontamtam bidintiment man tro yati ye be me de betugwa me da why that's pa yo. Hello, good morning. Agra ngomo na tramite unkanche but no ba no mi u ba bia de me na abia mo say your friends Roman father dey na sisi a we use there be any Roman father number a number you use studio Accra nti if so the first day na ono no buy na number na me take it to okay good morning good morning and he say no number ni number if na de kunyina no eno ni number e be adwumo biafra nti number bi a wo frɛ bi atwam bi ani jai frɛ nti be frɛ why mate yo yenkwe yetio na anopeso for na kasa papa mani agye okay na emu Maakora ma se mbisa ne se si ayi you dia brofo di be ye na nan mu omudo omukoye nko daachi ma ye nyi be hu di o ma ye ai no mu anyankopon so afọ so a mo makoye computer ya ba ya na mranti fu ye mia wo mu let's see ampa se bia ye ahokyere fu ye niska ye he na emu the down kwa mani yen fi enti anko ha bi obi wo chi obi bade ni eku ni ji na ji sika ne sa ni men na se yanko ha bi na ya maro ko se bia ta ni pe ko to na obonsam dem so da ha adwi pa o asempa o to ko bi ebesi ho no ho ade wo fo aba ya gari na abawe wo awantimi anya hwe da bi o na nyame sumi so ayesu nta fe so boni na to sa fra so da mo ni pia ko iti ye kwa sori nyina no bi no ho bit ma ga chen so no e perfect se obekọ ha bi ya ye kan ya so nko me kan kire de ho asemu nti no Maakora so fo no de wakasa na mo yen yenye ye ho azi ye wu ya se na mo right that's nyami shaw that's pa no pay oni ano pay good morning me pa chokin ni o na ka safi kwanda woni kwanda ito nkanche over yes sir mi dan nyama pa right e ma won kwa wai that's pa na mi dan nyama ma obi biara wo DL that's ni DL ngasa otawase na bla wan kwa ni na otawase brother yes sir ana pe ma so na de pa o sa wo hu but kasa na also for the council yo bi biara ko no se ma bland ditinde na okay so mi ko hon baby na dem ko hon ya no na mi hu ya se dia babu kan ye Lazarus any sikani ni ntamu no okay ndako bi mi papa wuye tinyama di se mefa onu ni dan a odom no madam but mi papa ya buzu so moni papa ya buzu so moni okay so buzu so moni okay na buzu so good dem
nti me dream say e kwanta me me faso ayi sa ne mo na fio ama ma fa da no nti me dream one day me dey call Dayemu na me call some pom na me go to papa nti me go to no you will say ni pa abodom pin e go hono me ta ka say ni amawu no omo to stand ya we yase no sa o hu enyen opa enyen tun na me ka wata wo na we testimony pe se bia me go to ye okay nti no wo se papa dia eni obia ya mo obia konya hotina se oto ndo hotina se o da ko ko ti dia dia go imzaza o da no obia hotina se no ndi ordinal o se ye man akonya ye nti ordinal nti ona bi se amane be na me bae so mi ba no wa di ni bedin komo ena se nyi tina se e wa na me nana ya di mi din etu mi no o so fi mponfonu e ba ye se mi dina o no asema ka temba pa o se de o ka temba pa se na oma ho no se sadia mi no mu ntemo no enkwa e demu no e fa na ye Christopher no yeni eyadefo no entemu no e kwanke sepa na demu nti okata na odinisa e tire bibia yewo na se Christopher e wo so na eyadefo so e wo so nti okata se mi bom mama ne na ni pa e tire no kwanya no paswa saa na man ba dem nti mi samechi no ena na nka tell mi samechi ya oh hello brother hello oh sorry line akati next caller hello good morning what's your line is Mr. good morning Maakora Accra Maakora you just you Accra na tren oh ya de adom na pa chon so hey DL ma boa mo no ma ba o se ya tibu ready esi tibu obaby a o say Maakora mo ya de ya das me konto me na nda me frɛ o na me ti lumba nyom kakra wo se me mpulu minu ya de na me nhia mo na free lawyer so be see osofo ane papa okasa twa to nza na mai kwan kasa ye de aseda mo nyina me bika DL nso obaby a Obia inshanka saye funo de owo no ma ye ni akojo kuche die amen na men san yare man sar yare de sabi empenfo si emfan sare itimi tu obia sa me gidi se nyame be san yare amen ma me mra enkomo ya ye bonus isi e baby abadi pie for ayie so ene sabi baby ana papa sofu tu ya fo ye nua bi mu a omo pesika ntem na wa ya de dia memani ade papa no da to nyuma na that's all Obia my manager papa yeah so for both you of course onyame nsira papa no papa me great what me ja me konto me bompa e kese pa ma no na bia wintimi mbra me tete ye re na alays ye mfa bi ntete ye re sa na me mbra enkoma me boy so for the American tesi ade wi asen keka ko tesi an enkora no enye steady kakra me wa akra wanya be 16 years okay what one tro ya omo be fie si omo results about kan okay wo do 2 fie be 2 weeks 3 weeks ni na last na say yawo na sia wo na fie was da tesi a me was game boy and I'm ade game boy was me scammer and me che me trans na me titi mo a was da te phone ma me tesi a de na nya akomo awie na me say David emo wo nya botre said do papa me taxi driver me see so ache me guso pa se me yese di be enti to bo asene fa adwene ba bebo me enti du ba bi a enkura no omonto ombo ase kakra na sika de me nua kodwofo sisi Anidaso Wɔhɔ mu bia ne de me gidi se wo to bo ase nko a de nyame se wo de wo mu a won sabe ka Maakora Accra
station de minim de meyamo na ko nka mo ano pa bia de betie mo na ya fa futi se mo afiri mo ho me tia Ghana ni da bia o tie mo Ghana ni ba bia da na kam se me afiri mi minim be tia na pa na maporo o tia na pa na mafiri mande no maporo kai yo fu no ka fon o fon no din san fon do bia pena bra bo bia no ho djuma no yo enu an we da sia no pa Makra. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Yeah, good morning. Me pacho hina ni o kasa fin sir. Pacho DLFM na me free. Me pacho you DL ni. Pacho ya fena kwesi. Akwesi free. Me ka free kokompe. Okay. Akwesi no pay. That number the be managing ho fan what I say. That's it. The station is one many adjoin to me station there they be the whole 24/7. Okay. And you better no mongo some boy juma kama sa. Yeah, that's pa. But me question juma bi so bit ma bon ma there. But I didn't job. Any request program though, but I didn't job na. Oh, if I say open him me the better ama Roman fada ba no ba mo now mo e first now mo the first that was yado pay request sound you know why what that was pa okay bye bye hello good morning hello good morning mini abia ho trengo no pas bisu bi hu pa but okay safi me ka free Agbogba information yo mba cho yenti wa no pay I'm a parent that my only position for board to the Maya. Okay. And I'm preparing me from your mommy sister. And I parent channel, or do not chair. Oh, I'm at my station at 5. Right. And I pay your senior. The same is done. Okay. Oh, that's it. Okay, thank you so much. It's just a minute more to 9. Hello, good morning. Good morning. Good morning, sir. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning. Maakora, good morning. Maakora, good morning, sir. Me pacho sa. O kasa fin pacho. Kasa fi kwashibu. Okay, yenti wana pe. Na de sofu we biye ni pa. Okay. But ade ba kwa, ese masha na say mebru no, ese o mu mpe ejumesua. Ese game go be aso yo nye Game Boy. Sama no mo yenti no senka mo be pe kwan mo say mo de na mo station no politics ni won tinka mo de sa de no be si mo ni so ama mebru no ahwe esunye juma purpose na because to say usunye juma o fa me sini no obeye bo ojo kra no yesne so de kwa akoye sama because the mo so mo educate mo mebru no mo si pe juma sia edinti na ya start education it is a well tia ho ba bia ye fie ba into no ye fiase into the no one you na mo mudim ade ba ko a e wo sa de no ne se won say obekoso aka na it's up to young ankasa yensu ne yen ban se nipa ne betwe ho afi ho a sabe tafra chempeng aduasa sabe mpeng aduasa what is the debia ya ka ahya wo asem sa ahya wo nya de pa but ade sa komia bi na ko hwa ade nti wonim se nye omonim nti games are boys yi wonim say risky elbra obroni bitin baby no da nipa na gye ne ho sika onim ne oye ne say e had money si wonim na meboa onim nti yende ye bomodin a kai ye ho nti ne otie ye nga odno so pe biribi asua no obetie ne wagyae ye obi ho ha ne oken otie pepepe nso so challenge awase mo den na pese o ka kire me no wonim okom de ye demia kwa be faso ne sabe kona no eno no odwene nti no up to us say yan ye beka na mum se be ye nipa be som another factor nti no me da wase say wo kan ye no ne otie no nti en wasopem nyame nhye wa no pay me da mo so asopa all right sir bye sabri no nkon abo me fa ka Obia bio me de be si yara enche if next week ko no yare yen sakai bi e what time no nti e be hwe de be si bia de be mo aso ate yet me extended time no e dia ma Roman for the baby som okrokramu obekrokramu sa akwese no ndu bi embebo na enwechi don so odi batono amahina silky odi diela wa brel silky nya wi ape na silver SL ono so de abengwa ha odi be pian na enwechi don so na emmoso DJ Hitman ono so de asowo so mirikwe na menkayo eye akwenturu ho asembio obi fra me kache mi se number na me boy no wanti ni ye nti me pa cha wo number na no ni
So person to kwanko Europe krobia so. Say ye juma na kokko, say school na kokko ye. Wope akwanya no so won sanka unya. Say be school kra be mo invitation and so kra akoye buachibidin. Mesraw. Bomodin na ase ni nhihye ye. Say na be asoro na nyuru. Into Trinity of Ag. Was more swinting. Sa kwentu no be boa wo wate. Into the bomodin from 2 telephone number is 0244 062 389 0244 062 389. Last number is 0205 572 076 0205 572 076. Kwei na mekayo sa wona matutu etibenga wunya wanu manya wode na wontu bi nidi wotum sa wankasa wa ya mera na onam obidi ne second pa say je mi so hwehwe na hu na bomode ana permission na obinya permission mixture na be bua wo so ha onyina ho mrante merema mayam fro berema DJ Extra baby onam bia mayam fro so yo berema mayam fro say yo mpa yo berema obi eniwa ni sisi ya yaw no betumi aye adwuma da ye wadwuma bi ho titiw so ko gym usisi ya yaw adwuma bi obebi ya utum say gym na ko demfa because say unya hoden gina so say unya wonan na ugina so nti say usisi ya yaw obeden watumi aye adwuma yi da bi enya yie nti bomoden je emenya wo say wo de usisi nya wo yaw nti wo de ugina ho emiri bi ba wo ya nti be kan nti be sawara bomoden na so ano intem o hwehwe na ohumia bomoden na permission na unsa be kame obenya permission berryman capsules nia emo berryman ntumi nyina nan so no eyi ebetumi mo kenya wo ho ankasa what don't say you say you ampa me berryman anyone is obenya hinya permission berryman capsules afa ye wo emia ne den so ho permission eye feminine and feminine eye capsule permission feminine capsule o ha obi ara won fichiri kwa echi ayase ya wodi nyina na etubetwa ebia na babia won untumi nko baabi anase untumi ntua na mo na dia kopedu ni bi me pacha wo freke fusilandia enya nwa so betumi dia soma enya nwa so no kasa betumi asim no dia brawo enya obi no peso bewura eye pharmaceutical shop abranti bi okọ pharmaceutical shop na kokope CD ato odi ona nkofu gina ho sebe obeto adi na dang manso oso wo de 7 obi betu mpa oso de 6 de 7 onko be half an hour no da su gina shop because nkofu kwa na edi ho akoni aba mesra wo enya no bi ya betu de abra wo fie wate number no betu free careful silandi e what number is 0555 593 afei 388 046 the number ni 0555 388 046 and the number to share being it is 0555 388 006 0555 388 006 okosha Gesco eye pharmacy ewo Accra o kanhia on sabeka edribi obetumi afra won ewo number is 0242 36 2224 0242 36 2224. All right, Ebra says I'm jaw na me call. Intiansa na me sorry. Ejoba me be jaw me say nyom ya wadi jaw na pepa. O pepa, obi ape. Me so me pepa.
Ejomo mi bisa diama. Eya mi amabusuan fo me namfofo. Obi biara otie DL 106.9 FM. Anyway, enam di reja. Midingani Willy Ashley seal. Maakora. Yami adomo a. Yade encha yade weekend programs nso be so mo so. DL day onimo otono boase. Wa hihye bribi biara pepepe. Hey, haba. Come on. And you surprise me the man, but I surprise the main come French row. A Bernard and whoever a surprise in this baby. Double so you and Pat. Young choir, Abba. Only bad me first like I said, my technical team, technical men in the house. Mr. Taylor. Oh no, the young man be from freedom so. DLFM 1069, your Facebook, your Instagram, your Twitter, your YouTube, your baby PRS, I say. What the young carry your hobby? And your one cassa woofy, wabu, your hobby. Catch your bumper as a reporter in Shraba, Efiba, Angel Michael. As I can say, come on, Yamin come home.